رژیما سووریە و بە هەماهەنگی و پشتەوانیا رووسیا بە هەموو شێوەیان هەوڵدەدا و کامپا ڕووکبان یا دەربدەرێن سووریێ بەیەکجار ڕاکە و بە فشار و شێوەیەن برچیکردن سەپاندنا ڕەوشێن زەحمەتیا ژیانێ لەسەر دەربدەران دخوازە وان ڤەگەرینە دەڤەرن ژێر کۆنترۆلا رژێمێ هەری داوی وڵاتێ رووسیا و رژێما سووریێ داخواژنە تەوێن یەکگرتی کردن کۆ هەشیاریە بدە ئەمریکا داکو هەبوونا تو دەڤەرین وەک کامپا ڕووکبان قبول نەکە و پێویستە وێ پرسگرێکێ بەیەکجار چارەسەر بکە لەداخوایانیەکە هەف بەشداژ ئالیە ناڤەندên هەماهەنگیên رووسیا و رژێما ئەسەد و ئاژانسا رووسیەلیەوم ئیرۆ پێنجشەمبێ بەڵاو کردیە هەردوو ئالیان داخوازی جڤاکا ناودەوڵەتی و بەریا هەمیانە تەوێن یەکگرتی کرد کۆ کارێکی چالاک بکن پرسگرێکە کامپا ڕووکبان کو ئەڤە چەند ساڵن بەردەوامە و دە ئەنجامێدا بە هەزاران وڵاتیên سووریێ ژیانە خۆش دەستدانە بەیەکجار چارەسەر بکن هەلوێستا خوا divê derbarê de bidin xuyanî hişyariyê bidin Amerîka da ku hebûna tu deverek wek kampa Rekban qebûl neke. Herwiha di daxuyaniyê de hatiye ku welatê Urdunê derbasbûna derbiderên Sûriyeyên kampa Rekban ya hevsînorî bi Urdunê re bo nava Urdunê red dike. Serbarî ku ji ber rewşa abûriya Urdunê û li gor doseyên ewlehî hikûmeta Urdunê dergehê sînorî li pêş penaberên Sûriyê venake. Di encamê de tenê yek rê li pêş penaberên Sûriyê bo azadiya wan ji wê rewşa kotê de derbas dibin heye. Ew jî korîdora mirovî ya ku rejima Sûriyê ji wan re pêşkêş kiriye. Di daxuyaniya hevbeşiya Rûsya û rejimê de hatiye ku ew ji Urdunê bihêvîne ku karên mirovî bo vegerandina penaberên Sûriyê bo welatê wan bikin. Ordon beşdariyê pirsgirêka rakirina kampa Rekban de bike û bê yekê dê aramî li deverê û xizmeta berjewendiyên Urdunê werin encam dan. Derbarê kampa Rekban ya derbiderên Sûriyê rêveberiya kampa Rekban roja çarê vê mehê jî di daxuyaniyekê de ragihand ku Rûsya dorpêçkirin ser kampa Rekban ferz kiriye û rêgirî pêşiya derbasbûna xwarin û pêdiviyên jiyanê û sotemeniyê ji bo kampê dike. Ew jî bi mebesta ku fişarê li ser nişteciyên kampê durust bike ta ku bi neçarî vegerin deverên bin kontrola rejima Esed de. Herwiha di daxuyaniyê de hatibû ku Rûsya bi vê çandê yasaya navdewletî bin pê dike û tawanekê di derheqê sivîlan de encam dide. Kampa Rekban li ser sînorê Sûriya û Urdunê dikeve. Nêzî 50,000 welatiyên Sûriyê yên derbider li xwe digire. Piraniya wan ji deverên cuda cuda yên bajarên Sûriyê ji ber mirinê û rêxistina Daişa terorîst û kiryarê rejimê refiya bûn. Xwe li wê biyabanê girtine lê ji ber rewşa ku welatî tê de dijîn bi hezaran qurbanî tanha ketine.